Sada ćemo malo pričati o zdravstvu. Broj osoba koji imaju bolesne zube ili ih uopšte nemaju i dalje je u porastu uprkos silnim reklamama za paste i stalnom podsjećanju da je veoma važno redovno posjećivati stomatologa. Bolest usne šupljine predstavlja jedan od značajnih zdravstvenih problema kako u Evropi i svetu, tako i u našoj zemlji. Ovoga jutra naš gost lekar je stomatolog Maja Mikalački i razgovarat ćemo o protetskim nadoknadama. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Ajde, pre nego što pričamo o protetskim nadoknadama, da vas pitam, šta je ono najvažnije da bi se održala higijena zuba? Najvažnije da bi se održala higijena zuba, to jest usne šupljine, jeste pravilno i redovno održavanje usta i zuba, znači pranje. Šta to u prevodu znači? Ajde da... To je minimum ujutru i uveče pranje zuba, četkicom i pasom za zube. Posjećivanje stomatologa na 6 meseci, uklanjanje čvrstih i mekih naslaga i dalje postupati prema uputstvu stomatologa. Ono što je isto interesantno jeste da u Beograd mnogi dolaze upravo zbog naših stomatologa. Što je razlog tome? Da li su kod nas bolji stručnjaci, da li su cene niže nego u Evropi i svetu? Pa pored dobre usluge, cene jesu niže nego u inostranstvu. Kako stomatoloških usluga, tako i svega ostalog što se prosto hotela, ostalih troškova u Srbiji. Tako da se oni često odlučuju da dođu kod nas, da mi pružamo stomatološke usluge. To su uglavnom pacijenti koji su poreklom iz Srbije ili su prijateljskim i rodbinskim vezama povezani sa Srbijom, mada se često dešava da su to i turisti koji samo inicijativno dolaze u Srbiju da bi sredili svoje zube. Kakve sve protetske nadoknade postoje? Ovako, postoje fiksne protetske nadoknade i mobilne protetske nadoknade. U fiksne protetske nadoknade spadaju keramički zubi i keramički mostovi, dok mobilne protetske nadoknade imamo parcijalne i totalne proteze. Zavisno od stanja u ustima pacijenta, mi ćemo se odlučiti u konsultaciji sa pacijentom koji ćemo rad izvesti. Ukoliko dođe do propadanja jednog zuba, ako imamo, znači, zube, došlo do propadanja nekog zuba, da li je to karijesom, da li je to pokvaren zub, karijesom uništen zub, ili je prosto došlo do trošenja tokom godina, zub ćemo pripremiti i uraditi jednu keramičku krunu. Ukoliko je došlo do gubitka nekog od zuba ili više zuba, taj nedostatak možemo nadomestiti mostom. Ukoliko ne postoji mogućnost da to uradimo keramičkim zubima, onda u rad moramo uključiti protezu. Nekad uključujemo parcijalne, nekad uključujemo skeletirane proteze, nekad se moraju uraditi totalne proteze kod nedostatka svih zuba. Zavisi od stanja u ustima pacijenta. Ajde, ono što, pre nego što počnemo da pričamo o tim svim varijantama koje mogu da se rade, kako ne doći u situaciju, odnosno kako što kasnije doći u situaciju za ovakvim poduhvatima? Pa ono što sam upravo rekla, to je najbitnije javljati se svom stomatologu na redovne kontrole na 6 meseci. Kada se nešto otkrije na vreme, kada se karijes prosto registruje na vreme i kada se to sve sanira, neće dolaziti do propadanja zuba ili potrebe za vađenjem ili gubitkom zuba. Stomatolog treba svom pacijentu da objasni kako dobro i pravilno održavati oralnu higijenu, kako pravilno zube, koja je četkica odgovarajuća za njega, preporučiti pastu za zube i pacijent se toga treba pridržavati. Na lekaru je da ispriča pacijentu šta treba uraditi, a dalje pacijent treba da sarađuje sa nama i narednih 6 meseci da održava pravilno svoje usta. Imamo sada nekoga na telefonskoj liniji koji želi da vam postavi pitanje. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Čujemo vas, izvolite. Imam jedno pitanje. Imam 25 godina. Dobro. I sada imam problema sa zubima. Rune se. Krune se? Da, znači kad perem sa četkicom za zube i pastom, oni nekako odpadaju, rune se prednji zubi. I prednja 2 zuba sam izgubio. Dobro. I šta je vaše pitanje? Da. Zašto tako brzo odpadaju i prvo zato što sam mlad, pa zato. Hvala vam što ste se javili. Da, pa veoma je bitno da li se
da li se momak javlja redovno stomatologu na kontrole. Zub ne bi smeo tako da se kruni, zato što je zub sačinjen, prvi sloj zuba čini gleđ koja je najtvrđa, tvrđe od kosti. Zub ne sme tako da se kruni. U slučaju ako postoje velike karijesne destrukcije, znači velike promene na zubima, da su zubi uništeni prosto, tada zub može da se kruni. U stvari da se kruni, da se troši, on se ne kruni. Troši se. Ili ako su to neke stare plombe na površinama zuba, pa da prosto one propadaju nekako da se... Dakle, vaša preporuka je da se javi stomatologu, da se utvrdi zbog čega. Da, mora se javiti. Dobro, kada se dođe u situaciju da se radi protetika, to je, svi kažu, jako bolan i težak proces, odnosno traje dugo i ljudi jednostavno nisu naviknuti na to, je sad neko strano telo u njihovim ustima. Kako da se nose sa tim i na što treba posebno da obrate pažnju? Pa ovako, procedura prvo traje u zavisnosti od kompleksnosti rada. Ako su neke pojedinačne krune ili manji mostovi, do većih opet mostova, to traje od proseku od 4 do 10 dana. Međutim, ako se moraju uključiti hiruške intervencije, to onda zna da potraje malo duže. Sada, procedura je bezbolna. Bezbolna je, koristimo prosto anestetike, tako da ne treba postojati strah od bola. Neprijatna procedura jeste, naš posao je da obavestimo pacijenta koliko će trajati, znači da mi uradimo procenu stanja usta, dogovorimo se s pacijentom šta ćemo raditi, da kažemo koliko će trajati i kakva će biti, koji će biti period privikavanja. Svaki pacijent mora po dobijanju protetske nadoknade da ima period privikavanja. Kod nekoga je to kraće, kod nekoga duže. Kada je pacijent obavešten i pripremljen za kompletan rad, tu više nema nekakvih bojazni. Evo imamo ponovo nekoga na telefonskoj liniji. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Ja sam htjela da postavim jedno pitanje. Interesuje me, u 24. godini sam ostala u drugom stanju sa prvim detetom. Znači u toj prvoj trudnoći prethodno, znači zube sam održavala i bili su prilično zdravi. Poneka blomba, ali to je to. Prilikom trudnoće, znači zubi su mi se prosto okrunili. Desni su me cvrbeli, znači prosto posle porođaja jedan po jedan zub više nije vredelo ni opravljati ni stavljati blombe. U drugoj trudnoći, znači ja sam to sve povadila i uradila već sad u 29. godini ja sam imala totalnu protezu. Me to zanima kako je došlo do toga, da li su toliko nedostatak kalcijuma ili nekih vitamina i šta se to u stvari desilo? Evo, odgovorit ćemo na vaše pitanje, hvala vam. Često se čuje da žene u trudnoći izgube, odnosno da im se kvalitet zuba pogorša. U trudnoći dolazi, kod nekog broja pacijentkinja, dolazi do tog gingivitisa koji je izazvan trudnoćom, to je promenom hormonalnog statusa. Takve desni budu otečene, švrbe, krvare. Pacijentkinje u tom periodu isto treba da imaju svog stomatologa koji će ih pratiti, da održava njihovo stanje usta i zuba, naravno potpornog aparata desni, da se redovno čiste zubi. Bez obzira što je neko u trudnoći, ne znači da zubi ne mogu da se sređuju, da ne može ići kod stomatologa. Samo se u odnosu na mesec trudnoće mi prilagođavamo našoj pacijentkinji. Dešava se da zbog takvog stanja desni i nelagodnosti pri pranju zuba, pacijentkinje često odustanu od pranja zuba ili su prosto u nemogućnosti da održavaju lepo higijenu i dolazi do propadanja zuba. Pošto hormoni drugačije se hormoni ponašaju, dolazi do gubitka zuba. I šta je vaš savjet, evo, za sve naše gledaoce? Savjet za sve naše gledaoce jeste da ako gledateljke primete da su desni otekle, da dolazi do pojave veće krvarenja, u drugom stanju su da se slobodno jave stomatologu. Stomatolog će u dogovoru sa njihovim ginekologom odraditi posao koji treba. Znači, lepo prilagodit će svoje mogućnosti, svoj rad treba da prilagodi njihovom
u kom periodu se trudnoće nalaze, prilagodi svoj rad. I dobro, da zaključimo razgovor, dakle, oralna higijena je najvažnija stvar kada su zubi u pitanju. Dakle, ono što je važno, znači ujutru i uveče je obavezno pranje zuba na adekvatan način. Na adekvatan način, kako je stomatolog prepisao, idealno bi bilo posle svakog obroka, ali ujutru i uveče minimum. Dakle, može i posle svakog obroka, pošto stomatolozi neki tvrde da je to možda previše, da se može oštetiti gleđ zuba. Pa, ako računamo da jedemo 3 puta dnevno, onda može. Može, dobro. Hvala vam mnogo što ste bili gost jutarnjeg programa. Sa nama je bila stomatolog Maja Mikalački.